ko ni na hanga pele bilose o ai hake I taimi ko na u he side work kai ko ne afi ko o mea o hulu atu ko ai ngahi project ko lo tonga lele ko ai ko ai ke fa matala ya te mo tole fo nga we ai mea ko he ko ki fe fine ko na video atu ko mari fika wa ya Paula ko mea mari fika wa ya Paula mea Paula hai ko ni Paula ko to se misi Paula mo tau ai ko hopo ko mo fotu ika ko aoni ai ko tala ko fe ao ya bos mo wa grupolo mo se petana ke peloi ka te to ki hanga ya fa mala ala to naki ai ngai loi fa ko to be fa ko fe ao sai ka ko ki fe fine ko kuinga asset ko ni ko ki fe fine ko na asset ko na lele os ke ofisi o eke o kuingoa so mala te ao ko ki tano ke kakai ofisi ko kakai ofisi they only there to sell the property we can now come not only picket like me. Do you know the picket? The picket is where I go kila mo kau hafoka. I go for a wheel like kau hafoka kato residential houses building go ya. O ma kila mo tu mo kai ko picket. Teki peke ke se video ku kelele oski ke ai ke kelele ke office. Kelele ke office ke kalau ai ke kila ki ai. O ta ka pe mo mai ko ki office ka te au. O mau he o fo mai ya. For my security, for my kalake pa. Ato kaya mga tiyaw. The same thing yung layout yung ngawi. So kayo nga mo balik kay tayo. Kapilim lose. Lere o siya lose. Ko lose, o gulawi ko he kau kabatonga o talamay ko kaya tiyaw ko marifikawa Paula o nanonofo. Kau kay tinay pe na tolo ako kay mi. Sa kaya ilo ay leba lose ke ulia ko hingwa ko ulian ko hingwa. Ko kileo na video mai ko may muy na video ko kay asma mata. Pe aku talamai ko tahine ko a Wesley Tafuna lose tu ke petia tu ko apito petia pa ku ke haupe o no fo fata hape ready fo fata hape mo Paula mo Juliana hai api ko Juliana mo Paula ai ko na no fo ko se mismo tau pa na va ko mo Paula hela yo mo famea pe matu pe ha ai ko tala ko fe a ko au na ku fa o mi aka to ko ka foto ka mas fe ao e ke se fela o ke popo I pe ko ya ko vi ko ya e ko me na ke fai o ke tangata pa ke ula pe kai e ula ngai family mo ngai ka ku nga fa family o nau mana masi na tolo me ko ni ko mo ya nga ngai tu nga fa poi kale ka ku ke tala e ko lo ye me ko ya fe ma pe o na no ni fe unga pe ya mo ka tama ko lalo owa de ke ba ko lalo ba te ke tai anga ko yo ke fi
pe ko ko nga ko mere e mo ka to ko mo mere e ma ko na e mo ko mo pia be ha ko be te to ke nga fai to ko fe a e to ko na ki be to ko le ke kakai o ya fulo ma una fa pot kare ko te ta no ya e ke ka so ke pa ko no ye ti mi fa pot kare pa ko mo apolo me aka to pe fa pot kare o ku ke fau ko ya e ko tangata ko ke fe ha almo fe ha la nga ka sele fe ao almo ya pa ko ti fe fine ko na ke lele ko o hulu mai ko sa ofisi ke lele ke ko wingwa ke alo ke fe fine ko ya o to tongi he ta mai olunga ko ta no ke ti dila mo e ha foka o fe ka ak mo ngai project ko ni e ko to ko ni ko Daniela ko e pule ha foka na fa wi la ka to maman Filipe wa ke ngai fare ko ya ke se ke fare ko fa wi la ka to ya foka Makalele yang ke alke ofisi ke wale nganga wale kaita katoa lele yang ke al ke ngai ofisi na ilo halesi they only there to sell property ke te ko motor ko na lele ko fai ofisi I maybe buy it this week oh wa o te ke we ko motor ko ke mo ilo motor ya no structure ngawe ko ni lele makalele hulu ko algo eke kuingoa Kaya ko kingo, ame ake me ko ne kingo. Ame ake me ko ne ngawe proporo. Ko eke me ko ilo, lo elo. Pake lele paka me to foto to ya mata, pake asima gimu. Ko me aka ta me facility o mai motor. Pako ain ke maulaunga na kwa hamunga hiwaya microphone o hoka ta ko takayolo office. Ka pa ke lavai pe ko petre ya suriana, pako ha me te ke to ta lava. Ko hakila ko lose, Ta fi ya ko te ta ya ko ya lo ta tu. Tafi au pito ya mo kata keke ko fa fai mai mo le mau tai mi mau toria e wato francesio at ko fakango tangata ho kata pakelele ke alo video mai mau nga we ko no winga ta wa lo na wa lo ke pule lai ke ta no ke fika ak mau ngai umia ko no ai pakelele ke office bahai ba to ke posi look how millionaire ko you cannot talk to people like that ko fangi big fat ki motor fat around and no na around Tavi patu ko pe mo o ko polo ke ne fa ka yes ta manonga ka kai ko ke ton information of ke kai pate walo ai ke fa ton ke tonu mo ilo pe mo to ka tak chepta ko na fai ko ki la ka holo mo ilo ka to pa ko de when I speak ilongo pe ko winga ko ngawe fe ma ke lele ke fe ma ke tu ba lele ke tu o ha ko fe a ke ta no casino hala atata o te ki ai ke algo casino by myself algo to pe casino ko almo mere mo fe a kapag ke almo mere mo fe a te almo se mis ka fa tu kapag kai te almo manat kai te almo san kai te almo hai I never go by myself we ke ko si I gave a test ke ka ngawe na aku iloi Keva test ke kau ngawe hena aku iloi okuyai mama me lota me kau ngawe I take the 3 nak mahalo ko kiai I take them day 1 I take them day 2 I take them day 3 then I pahu fo yang tamaki ona wava o iloi evidence ok mo oni tu a kato tapo apito fefenga ke faiba ka po mo faiba hia maka te mo la lo te pire ta ilo hata tapo apito e fai mai me ka te au pa ki ma lo pe ngutu ko takiao ya pa ne ka ke taki o si mo ta lai pe motor ko fefine fa uli fia fa tu tamak ngut ka bla bla au sai pe ka salo ni ka motor sai pe mo ka ahai ko pe ko vi ko he ko tu ngawe he ko gola ngawe he ko palan ngawe he ko majority he ko ko me ko vi ai he ko ke lava na tol go office ko ke feta ma unfair mo I took you guys 3 days maka ha mo lau na fai go ya mo lau mo tala no mo me na fai go ya ko ai ke ai evidence you guys both betray me behind my back te ai me ke tala me unfair tu ko loi he ko tala me at ko ka ko pa ke tafoki ko tala ke ka ngawe mo tala ke ka kai ka to o wi kai ke ka lava tu ri ko he ko hinga ko la seni o pe shit dog ha me o ke ngo ya honi
Umia katoa e whakama apo whao he puha awe atu. Tapu nā toi tū i ofisi. Kamata te taimi ko toa kamata e awhito. Mou tolu katoa. Kau whakahako lau mwe kau. Mea katoa koe ne whai kovi katoa koe ia. Tala noa e haa. Pako panga katoa e kolopologu he nima toko taha katoa whenga ke whafoki mai ki loto. Tatau e pia mou poto he tau panga pia mou vare pia mou tai kai panga. Panga katoa kolopologu whafoki loto. Mo ki mo tolo ai ha mo ngai chepta ai ha mo ngai chetromu e ngai mia ko na mo tu ki mo ne ka ki mo langa hanga awe. You just manage to get into the boat while go sail sawia o si sail sa mo ku kakai. Na ko ia ko kwasi atu ke talat ke ki fefine kon kolose kon ko ai ko le takai holo ko no kila o fai kon ne video ko ni. Ma fa no le pe ko leo. Ko ha ngo le la ke alo e ki hau. Ai aku mahino ko ilo mea primlo se ko ilo mea ale mauki tahine ta ko mauki hokuki nis na fa hoe maputu o mari moto ko wa primlo se so at ke ala te kitahine mo ne veni ke tu mai pe tanana o e ke ang por veni frata tu pe ma fela wa ai o nga ka ko tapu ni ake o fa tangata pa ko kape ako mo mea we te ke karai ko to ape ko wange o foi kape mai ako ko foi tapalu ako ke pusi o ke ata nga ko e tau mati ke lava ha fe ia. Pake alo ai hono a Thomas ke ofa ngai whanau ke. Eu ta no pe o whanau. O ke ofa Thomas ia e ngai whanau ke pa ko na usat pe ne ka ala Thomas ke Maria Saidi. O ke ofa a Thomas ia mo whanau pa ko ha ko kumi holo mai ko hom. Holangi mo kumi fia mai ko ke internet ko winga ko ke mo lele mo Thomas mo wapi. Algo ai ko ke sai pake algo lang ha ngau ke tu. Ba tu ko tala ko mate tu pe ke la ko faia. O tol ka to. Mo natu ai mo se ko kai. Nami kai ke mula mo to fa me ata. Ko talu ne fe ai tala mate tu pe mate ko polo e mate ha. Ko pe ko falu ko ta pe ta people mama ka kai. Na si ona to ilo me ka to. Mo loi mo me ka to ko ya. Ha o ke hanga tu pe o fa tu mari ki mo tolo. Hala tata. Fa tu mari ki mo tolo tu pe o ska pa mo mai mo to tala ko tu pe ko me ko. Of course yes ko ai mo ua. We are working hard mga chepta og na loyolo mo manaw kita out ke fai ngawe ke fai hano totong we are not run away mo salon yo ayo mo mea ko na ko to fetu og mo kita out en ke mahina tolwen atala ko si tala mai ka he kakai ka tiao ko mea pe kon ko tari ke pe mai kakai ka tiao dirila lea he ko nga ko tala mai kakai dirila tu pe ke mautari ta mai ko tari pe ke panke afa tari ke panke mo loi tu ko mo loi tu ko loi aki kakai kayo fa ngawe ke tapu ne ke sina kakai. So ke fitu afe ko ta mai fefine ta na wa tolo wa fa. Ya mo so nga mo to ke. Kame mo mai pe o hange ko mo mai mo tolo hange ko foi lo de ka pe tu pe ka mo tolo. Mo tala no a me mo iloi pa ko ki fefine ko na ko lo se na le ko hulu mai ko side work ka. Kai te ke le ke ona. Te ke le hange ko awe ko tu mai ai pa mo to ko ning matu mai ai. Pa ki kila wa fi le ba so ki ai. Kakele ke ofisi he kwa me ai ka ofisi na ilo ya me pe ke ilo ofisi ya me pe mai no ka te ko fa ta ngai fa le ko me pe ka ofisi fa ko fa ta ngai fa le o ave pa nga ke to ta ko na ma ta no ki ai ke o na to ya ha middleman ke mama fa le ke mama no ave ke pato ko bolo ko ma me fa ko ta ki le alo fa ngo ta me mau inga alo fa ngo ta me mama ama ni ka mui kakele ko alo hulu mai ame ko te alo hulu mai ngawe ko apaula ko iate ke ha totongi ai veni ko na ne fakatau ko mau te ke ose ownership le holo me ko ya ai me ko ya atu ko le holo ho le holo le ma hulu ho to a ke faka ngotanga ta po ke po ai le ma hulu ya ma wo ko ni ahon ke hopo wa fotuika ka pau te ke alfo ke ha ka me ata me ka to pe fa pe ka ngai office o to alo ne ko la yonea o alo be ko ahoni ko pau ke ya interpretation person na fatu ka to fa hopo ni ko ke sai ne fa palang be ko pau ke ya ye attorney a fatu ka ke ne fa ne hopo ni o te ke wala ke me ko ni ka ke ala ko foi wa mo wi fe apa te wa ya ke lo ia ko pau ke fa hopo ko ni kai ke tai fa hopo ko ni ke prevent kai fe fine ko to pe ngawe facility ke owana sexual harassment to ha tangata
Pe ke fia ko fia si o ke ai e ko me na ke fai o ke yako. Pa ke fakata ki pe ko o tai na ke fai yako ai pe mo lav mo me. Ke fakata ke ko. Ka tau tu pe mari pe mo pe ko fai tangata fe ko. Pa fe la pe o si matu ko mo family mo me ka to. Matu mo siasi mo me ka to. Ko inga ko ka tangata ko sai. Ko fia ko tai ke. Patu ko poto ako ya tere ne ka tiki taxi ko ya tere na taxi tamai mi faga kai. Tama ko na ke algo no putu ko na taxi angkola divila. Mo faga piko. Faga hela. Ko ya ko kasi atu ya ke. Talate ki fimia ko ya auto ki aki ke mau te ke mau ke opo. We all go ke mau support the lady ko ni o ko na ho ko ke me ka to ko ni be ku nei fia be ku hanga mo tol fia mo me a brainwash no ata mai ke o te nei lo ne le mo ne right I'm going over there and I will be in the front line ke lo ko takia mai no ai ke mo ilo ia ta sai malo ai ke mo ilo sweep sa la lo ni pa o finga ki fie ia mo fie kafi mo dari takai holo ha mo ya tano aloi ko loi soange ko loi te fia na fa wena volita to ko to turi te to kila ko to turi po to naki so fa o he CEO confidentiality confident ko ya ko fa we only me and one person na ma fa me ko ni fika ke edit also no edit but fika ke print o mai fika security ke diri wan te ko ikai ko me ke itai ita ke yong o pe hapo yo na mo no ke ha tai ma pa ko tai mi ko na foto ko ki to lo ko men beach to ko lai kau ngau me kau tai hat probolo pato na to mai ti la ka o ne o le pol kalama i ho pol kalama a fe mo fokia mo tai mi development for income development kan revenue ko ke lava ke fa ke ngawe na saya ne hau ko nga ke ka ki malolo i special ha to ka lele ya ka pango ko ne video ka to pe na ko fa mama ko ana ko fa mama ko mo pe ko alo pe ke tau sino pa ko ne ngo me ke fefe he's gone no more I don't need anybody o how fa yang ko ya ngawe nga fa to mo me ya ko ya o ngai no tapu ni ngau ko ni kala va CEO ke fakakato ene ngai polo kala ma ko to pe ke tu kwate kakai ko to pe ko na ha o ke ngau ko ni o fai ai finga ke fai ngai mia palaku Porque fe fine con la colose con la de que side we ka hulu mai. Wala ke ofisi wa mea fai ofisi. Pa ke le ofisi pa ke le to tropa ki lo ke fa tawa fare. Wala le telefone ta kai holo fa ma. Tau to ki de ka ai mea ko mau inga. Bye everyone.